Hallelujah, hallelujah. Ya swin'we endzeni ka rito ra Xikwembu namuntlha leri ya ku ya ri kuma eka Luke 8 from verse 43 to 48 laha ya ku ya dyondza ya n'wansati loyi a ri na vuvabyi bya ngati for 12 full years. Rito ra Xikwembu, n'wansati loyi u humesile mali a famba laha ku pfuniwa kambe ku nga vi na loyi a kota ku n'wi pfuna. Se manje ku fikela laha loko hosi Yesu a ri karhi a hundza exikarhi ka ntshungu, n'wansati loyi a hetelela a khumba nguvu ya Yesu. Yesu a fila matimba lamakulu a vutisa ku xana i mani la nga ni khumba. Kutani vadyondzisi va vena va ka mara hi ku ndhawu leyi tele hosi ya mina swi vula leswaku khumbiwe hi vanhu lava hi karhi hundzaka exikarhi ka vona. Hosi Yesu a ku no, ku na loyi a nga ni khumba ni nga swi twa from andzeni ka mehe. Rito ra Xikwembu, n'wansati loyi a khinsama a vula leswaku yena a nga khumba hosi Yesu. Ivi hosi Yesu a ku n'wansati ripfumelo ra wena ri ku hanyisile. Leswi na va ku ya vula yini na ku na vanhu namuntlha ku nga khale va ri na swiyimo, ku nga khale va ri karhi va kayakaya va famba tikereke na tindhawu leti hinkwato va lava ku pfuneka, va humesa timali namuntlha va lava ku pfuneka, mara u swi vona swa ku xiyimo lexi ku kayakayisaka a xi le ku cinceni. U karhi wa swi vona kwalaho nga koho ku ri i khale ni karhi ni na ku pfuniwa, i khale ni karhi ni zama, wa swi vona ku there's nothing happening. Why namuntlha u nga teki xiboho xa ku lava ku ya tirhisa ripfumelo eka hosi Yesu? Famba u ya khumba mbilu ya hosi Yesu hi ku pfumela, famba u ya khumba mbilu ya hosi Yesu n'wana mhani, u ti byela ku ri I've tried it all, just like this other singer loyi a singa a yimbelelaku nghoma yaku I can't make it without you, I can't make it on my own. Aku kwala ndzeni ka risimu ra yena aku I've tried it all and I've tried all my best, but I found ku ri a ni swi koti ku va ni ti pfuna hi mina n'wini. Ni swi kombile leswaku a ku na nchumu lexi ni pfunaka handleni ka wena. Swi lava ku ya teka xiboho. Tshama hansi u langutisa, swi vona leswaku i khale u ri ndzeni ka xiyimo xexo. N'wana mhani, i khale u karhi u swi kayakaya, i khale u famba na tikereke u tsemakanya mananga na mananga, i khale u humesa mali u ri karhi u lava ku pfuniwa, mara ku pfuniwa a wu si ku kuma na namuntlha. Swi lava u ya teka xiboho xa ku enough is enough hi challenge leyi ni nga ka yona, enough is enough ku veka ku pfumela ka mina eka vanhu. Sometimes Xikwembu xi ku tshika u kayakaya kwala ndzeni ka challenge yeleyo so that you can put your trust in him, so that u ta khumba mbilu ya swona hi ku pfumela u hetiseka. Swin'wanyana a ko va mhaka ya ku ri u na valala kumbe i valoyi kumbe eku endleka yini, ko va mhaka ya ku va Xikwembu xi lava wehe u ya tiyisa ripfumelo ra wena eka xona, xi lava wehe u ya yima eka xo ya khumba mbilu ya xona. Just like this woman, who knows, maybe for the whole 12 years leyi a karhi a ri na challenge leyi a ri na yena a swi lo yimela a ze a khumba nguvu ya Yesu, a nga ri na nchumu na xin'we lexi a xi ta n'wi pfuna. As the Bible said ku ri u ringetile hinkwaswo a humesa timali, mara a ku va na loyi a nga n'wi pfuna to show that indeed a swi lava ripfumelo ra yena ri n'wi hanyisa. Va ku tala va n'wi mi nyikiwile swinene endzeni ka ripfumelo, mara hi mhaka ya ku va i khale mi ri ndzeni ka swiyimo a wa ha swi koti ku pfumela eka matimba lama Xikwembu xi nga ma investa endzeni ka wena, a wa ha swi koti ku pfumela eka the power of the Holy Spirit leyi Xikwembu xi tirhisaka ehenhleni ka wena. You are putting your faith eka ku rilaha ka vanhu, eka ku rilaha ka swilo, ku ve whatever it takes endzeni ka vutomi bya ku va u hlula, it's only your faith. So namuntlha na va ku ya mitsundzuxi vana mhani ku ri famba a tirhisa ripfumelo ra wena. Be like this woman a nga toucha nguvu ya Yesu. She didn't even wait for Jesus to say anything ka yena, u lo yimela ntsena ku va a heta a toucha nguvu ya Yesu, a twa ku hlamuleka ka ku oh okay, indeed I am healed, indeed I am delivered. She had faith ku ri loko no khumba ntsena nguvu ya Yesu swilo swi ta lunga. So na wena namuntlha famba u ya rilela ka Xikwembu, u ya veka ku pfumela ka wena ku hetiseka ka Xikwembu, u ti byela ku ri loko no tshembela ka Xikwembu ni ya khumba mbilu ya Xikwembu hikuva ni xi rilela, ni ya khumba mbilu ya Xikwembu hikuva ni rilela ka xona, ni tshama ni dwela deeply eka xona. Swi nga endleki Xikwembu xi nga ku tsetseleli, swi nga endleki Xikwembu xi nga ku tweli vusiwana. It doesn't matter how long you've been in that situation, it takes you only to stand up and say I've tried it all and failed. This time ni fanekele ni ya zama ku pfumela na ku tshemba ka mina ka Xikwembu. This time I need to put all my effort ka Xikwembu. U ta vona Xikwembu xi ta ku twela vusiwana, xi ta ku hlamula. Xiyimo lexi u nga le ka xin'wana mani loko ri ku u kayakaya le malembe ya ku tala u vona nga pfuneki, ringeta ku cinca magiya. U nga ha yimayimi u famba u karhi u humesa timali u kayakaya na tindhawu leti. Cinca magiya se u tirhisa the anointing leyi Xikwembu xi nga ku nyika yona, u tirhisa matimba lama u nga na wona. Remember, you are given the power to declare things and they happen. You are given the power ku kandzela tinyoka na swikopiyo swi nga endli nchumu. It means that you carry the power on your own ku vulavula deliverance ehenhla ka vutomi bya wena. You carry the power and the strength endzeni ka wena
ku va u ya breaka ti-altara leti ku tsandzekisaka ti ku xanisaka. U na matimba endzeni ka wena ya ku va u ya yima u hlula miringo leyi u hlanganaka na yona, because the Most High God has invested power in you. Xi lo yimela ntsena wena u sungula ku exercise your faith. Xi yimela ntsena wena u sungula ku tiyimela hi milenge ya wena, u tiya u va courageous and start to do the right thing eka Xikwembu, because na vanhu lava u tshembaka ka vona va lo nyikiwa matimba hi Xikwembu, na wena matimba u na wona ya ku ya yima u vulavula ku Xikwembu, enough is enough. This is the high time ya ku va u cinca swilo. It is high time you change each and every situation and obstacle that I am faced with. Ni swi twile, I've tried it all. Ni yile kwini ni ya kwini endla ni humesa mali, but it didn't work for me. God, I need you. U ta vona Xikwembu xi ta ku hlamula. Famba u ya exercise, u ya tirhisa matimba, u ya declare, u ya khongela, u ya titsona, u ya tshama ritweni ra Xikwembu. U vona ku ri Xikwembu xi nga ka xi nga ku endleli xa n'wanchumu. U vona ku ri ripfumelo ra wena nga ka ri nga ku hanyisi na. Go and do it n'wana mani. U ta swi vona ku Xikwembu xa hi twa loko hi khongela, swo lava ntsena hi hi tekela hi tlhela hi hetiseka. In Jesus' mighty name, amen.